أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جنتك جنة الخلود. أيتي الله سبحانه وتعالى الله جميل وسيد طول أمورها يتدى إن جمع كان الله ويلتنو إدرو نما جمكو إدرو مكو يرمي مكو يهور مني لأن سيدو كان كتوم الله ونبهانا رأيني كبونغا لأن سيدو محمد صلى الله عليه وآله وسلم kujia da Allah nula da makko suwa da hurna ida da hola nulira gonga nulira sabu yurume de wonan de tagore ne fo ntaro Allah yule mabbe yule bengol mabbe ne fo e sahaba ne fo yo Allah jule kala yuti do ba mabbe nyenti ne sunna mabbe on jukki batte mabbe ni ila yawmiddin. Allahumma amin. musbitel do bayna jukki to dars mena on ka tafsir e suratul maida. جميل وسيني كتوبه هنا في اللنوع إن القرآن أخبار جي في بنوبة وما نادي بنوم إلى آية في بلدو يوغا أخبار جي بني إسرائيل. هاي الأخبار جي كفي يدون من تسكوية في يدونا ونا من واجتو بون دي كم بديلو بجيبيني كا ادم دماو تايكو سيوتا بحواء وبجيبينتا جوه بر ريدو بي على العادة نوو يدينو كيو هابي رسو جو مقابل جبين دينا قابل كان يكادي رسا جو مقابل جبين دينا الله أجرب وطنك أكيد أجرب ولي بنتون ديدو يتو هابل مجبين دينا كجيو مقودان قابل مجبين دينا تكو جو مقودان bay adam wi ko ni doni resolvirde qabil wi ko kanyum handi e mo jimindina to wakilati jettugol jasudo mariam o yi kan ko handi e mo jimindina mo be jettu mo jimindina hala bi tata rada on say be yeddoni hawre wadi hakko no be sabulu be wi joni itten saraka mo Allah jibi sadaka muɗum o wo haray ko on ɗon mari gonga ɓe halde mum haabiri ko joomal dambino o ndaari ko ɓuri e tiiɗude ko ɓuri e labede e dambi makko ɗin sakkari ɗum ndi momnude ndin o ittini no sadaka fi Allah. Qabil ko remenoɗo aawa o ndaari ko ɓuri jasude kon e ko mari kon ko ɓuri wonde alda e qima kon alda e valeur o ƴetti ɗum ɗon o itti sadaka. kamɓe noon fen on say si neɗɗo o ittino sadaka o andayno ɗon e on si Allah jaɓi ka si Allah jaɓani honno o andirayno Allah itteno yiite kange yiwi ngi aanje ƴetta e ko woti waɗi kon sadaka
soni Allah jabi sadaka soni Allah jabal sadaka yite ngata ara to taala mo wala mo be makko wadi ko yite min ngari yetti dam ko sakari min nabi dum no satti qabil muradu mujur o yidum do wawonde na atake ilen itti sadaka ko ma ko jaba na atake ko mo mobbi on e hore yani ko ambul mobbi de e min dum do wawa mo jaba li shari Allah ko wadana hore makko tampere sonja so jabo mo shari Allah kadan de lawol mo be jetti mo Allah yo jetto way watano problem on pardo on no sala gol mo do podani mo sala gol go podani mo jarrabu ye go dum sabu dum do ko musiddo makko on jabana ko beydi problem on hakkone mabbe o rondi hasida telemma musiddo makko bayo mini hala o wi dum do wata wonde go ni fete wonde di few o kambira no ya wato habbi lui mo hondo ni problème on dum kambirantami on fiyon warantami o wi galla woni ko jetti kala on ko jabi o jette ko faala Allah non ko huludo mo woni ko jabanta innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin shaytan ari chudani mo kan ko qabil o wi tajabulum do few do ko aybini horema do ko jasere ni ko wirtere ni do accude dum do nyiba o few jani mo yo wol ko ebbi kon yo war musdo makko o walliti mo ha o wari ay ko ne yewtere do on filla yedo qissa do woni ko Allah subhanahu wa ta'ala woni e sokande do de tawno o khabar do sifadi akhbar jido goddo alaka ittadi siwona e nokku kadi hebo tan imma a hebidi e deftere de Allah subhanahu wa ta'ala tippini woli fi mudum ton madum Allah wahini e ma dastawi ko amo o wahinta e mudum nula do sallallahu alaihi wasallam o andira no ka jangugol o andira no ka windugol o andira no ka wurudugol e jangube o andira no ka iran alaka ko ka itta yewtugol sifa dum do siwona immo be ka on humpiti do kala ko woni rabbul izzati wal jalal subhanahu wa ta'ala Allah wahine makko o isaro yo o janto o do banu Israil nanamo e fo yande nanemu kono banu Israil geba mabbe dal dem ton ko dum do wona be kadi seede wonde ma do o annabajo sabu dum do no ka defte mabbe no filla ton e be andi non Rasul sallallahu alaihi wasallam andira ka jangugol den anda hay hude ko woni e den te ko dali e jangube den nokkumura yetal ko e be andi alaka dum do iwa siona Allah jonni mo dum ko hanno dum wonande be dalil e bomo wol nula sallallahu alaihi wasallam ka annaba mabbe wonande kala mammo haqqi e mabbe Allah wi watlu alaihim jangu e hore mabbe yani jangambe ko don jangu be nana humputore naba kumpital ibnai adama bibbe dido adam jangambe kumpital bibbe dido adam humputore ko fedduno hakkunde bibbe dido adama bil haqqi e hore gonga humpitube humpitande nde alda nde jilla e fenade humpitande nde ala ɗuytu ɓeydu humpitande nde hay e hunde e waylugol natali ɗum ma wattitugol humpituɓe humpitande ndenno nde waɗitno noon wasi tawi hari hiɗa ɗon num bil haqqi e hoore gonga id qarraba tuma nde ɓe ɓannuno qurbanan ɓannande man di sadaka ko ƴettude waɗa ani a ɓannay woni ka Allah a jonna woni Allah idan id qarraba tuma nde ɓe waɗuno sadaka tuma nde ɓe nafɓuno qurbanan e nafaka sadaka
fatuqubbila min ahadihima jabana goɗɗo e maɓɓe walam yutaqabbal jabanaka min al akhari hedditiɗo on. Alquran kañum ko ijaz waɗanta en raɓɓinɗingo addana en nokku tasakuye on ka woni ɗon yeru ko hatto jinɗen kon ko naftorten kon. So wattanila ɗo inɗe ɓeɗo ɗiɗo wolaka nafa ala e mum fayda, a andi yimɓe maɓɓe a andani lorotama, sa andi ala nafa muɗum angal andugol ma lorotama. Ko homboye maɓɓe on no jaɓana ɗon, homboye maɓɓe on no mo jaɓanaka, ɗum fof ala nder ton nafa. Ko honɗum wonɗo ko ɓeytuno sadaka, ɗum fof amara nafa andugol ɗum lorotama kadi angal andugol ɗum. Ko ren salqur'an kañum jantaki ɗum ɗon. Koko jantiɗen ɗo joni ko e akhbarji banu Israil ko filli, ko e akhbarji banu Israil ko filli. Allah wi goɗɗo e maɓɓe jaɓana o yaw jaɓanaka, on mo jaɓanaka qala o wi'i la aqtulannaka wallahi mi warati o kambani mo. Kambanaɗo on qala wi'i innama yataqabbalu llahu, tabiti wondema ko mo Allah jaɓanta on minal yataqabbalu llahu ko Allah mo jaɓanta minal muttaqina ko ɓen huluɓe mo, huluɓe Allah ɓen Allah jaɓanta. Ngol konngol ɗo ngol ɗo no duwa memude haqqille goto kala e meɗen, innama yataqabbalu llahu minal muttaqin. Hiɗen juulude ɗen borude ɗen wadde sadaka, marɓe meɗen ko itta zakka no ittude, ɗen wadde moƴƴereji buyi, yo Allah ɓeydan hen yarli ɗum mino jaɓede. Ko honɗum wonata sabu ha jaɓana ɗe, ayon tindini wondema ko jaɓan wonata sabu ha jaɓana ɗe kulol meɗen Allah on, innama yataqabbalu llahu min al muttaqin. Jaɓanede golle ɗo ɗo anide neɗɗo ɓuri hay waɗugol mo golle ɗen, sabu golle ma seeɗa jeni soni Allah jaɓi haray an a malama a waɗama barki ɓurto e fewtere woni geɓal ma, sabu Allah wona ko ɗuuɗi kon e golle ma ɗen, na sabu ɗuuɗugol ɗe wona jotte aljanna, ko sabu laaɓugol ɗe moƴƴugol ɗe. ɗum no holla wondema ta waɗu ko Allah yemil ma ɗum fof la, waɗu ko Allah yemil ma ko wakkiloɗa, kono harano anin ma no maɓɓinma yarli Allah no jaɓude ɗum. ettoɗa noon fi no Allah jaɓira wona hulɗo Allah, hula Allah e ko waɗata kon, hulol Allah ɗon e nder golle ko piiji ɗiɗi wonata seede ina huli Allah e majji. Hunde aranere nden ko ya wonu laɓɓinan ɗo Allah, a ɗaɓɓa hay e hunde sona wela e Allah on nder muɗum, a tefa goɗɗo yi'ima yaari nanima nanali, a fandaki ɗum, a ɗaɓɓa ɗum, a humpaka ɗum, bal a falaka hay ɗum wona fodde ɗamari feere hara golle maɗe ko suuɗi ɗe. Laɓɓinana Allah ɗum ko ma nder kulol maɗa Allah e nder golle ɗen. ɗiɗi on koye a wonu ñentinɗo nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam e nder golle ɗen, hara a wuupitali fodde ɗamari feere, a wiyali ni kon noon wallina ɗin kon nonji ɗon fof ko tabiti kon e maɓɓe, ƴetta ɗum ɗon, heeƴa ɗon, yondinora ɗum ɗon tun. Sa sifori ni haray a sifori hulɗo Allah e nder ko wonɗa e waɗude kon, si a huli Allah, Allah jaɓante. innama yataqabbalu llahu min al muttaqin. Ibrahim alayhi salam e Ismail ɓiɗɗo makko on alayhi salam e yamirore Allah ɓe darino mahugol suudu Kaaba on. Allah holli ɓe on no mahite, yamiriɓe ɓe mahu, ɓe woni e ɗen golle, e nder gollugol ɓe ɗen ɓe torade Allah yo Allah jaɓanɓe. wa idh yarfa'u Ibrahimu qawa'ida min al-bayti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Lawi janto andutu nde Ibrahim e Ismail no mahayno, no townayno tugali sundumi no mahade. E nder ɗum yimɓe wiya joni amen jaɓan men, sabu ko woni nanowo, ko woni on anduɗo. Annabaɓe ɗiɗo no dari no waɗude golle ɗe Allah yamiri, no warudade no ɗe waɗirte noon, hiɓe aani maapi wotala wonɓe jaɓande. Si ɓe ɗo aani fi ɗum ɗon, hombo woni hana anude gadi on ko gadi mawɗo ko neɗɗo hani wattudela wattuyla e men toɓɓere
ko alda e sama kala etuɗa wona hulɗo Allah ko ɗum cogguyo Allah jawde golle maɗen hulgol Allah ngol kono jantorɗen noon al ikhlasu wal mutabaa laɓɓinangol Allah e ñentingol nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam. on sa ɓayi ɓe jaɓodiri ɗum ɗo kanko kammanaɗo o wi la in basatta so woni a fonti ilayya faade e an yadaka jungo maɗa noon litaktulani fiya a waran ma ana wonari lam min bi basitin fontowo yadiye juuɗe an ɗen ilayka e maɗa li aktulaka fi yon wari o wi si anga fonti jungo yan fi wargol na min mi yottatako ma min mi fontata jungo an fi wargol ma fi hon num o wi inni tamiti wondema min akhafu llaha min hula Allah rabbal alamina jomirawo tagore men ngol kulolan Allah ɗon haɗay lam mi fontugol jungo am e maɗa fi wargol ɗum ɗo holli e wondema ko kulol maɗa Allah ngol wonata sabu ha waɗa ko Allah yamiri kon wonata sabu ha acca ko Allah haɗi kon ayo holli e wondema kala bone mo neɗɗo faggiti ko jasugol mo kulol Allah woni sabu ay holli wonde kala bone mo neɗɗo faggiti ko jasugol mo kulol Allah wonata sabu ha o waɗa ɗum idan haray neɗɗo yo hittin o himmira fi ko wiyete kulol Allah ko ɗum woni ko yonnantomo laawol makko ngol o anda ko honto o tippata honto woni o hana tippude. Umar radiyallahu anhu yande go hayno wonde sahaba ɓen o wi yetelan ko wonɗum woni tagu Allah andinela fi ɗum hombolandi dandagal. Umar ibn Khattab na neɗɗo Umar ibn Khattab kanko landingal langal wallahi Umar mo anduno ko woni kulol Allah bal ko hulaynoɗo Allah ha cheytan hay susatamo laaro make Umar si a nangi laawol cheytan susata jokkude ngol laawol ko woni Umar ibn Khattab ko on landi sahaba ɓe wi andinelan ko woni ɗum hakke ko fi ɗum ani non ko fi ɗum mabnimo hakke ko rewɓe andugol haqiqa ɗum e fi kadi tawɓe no jaasi andugol yo andor ɗon. Ali ibn Abi Talib wimo ya amiral mu'minin on sa fewne ñandar ko Umar on wolan ɗon nulaɗo sa sallam feƴƴini Aboubacre laamike telen ko ɓattula duuɓi tati feƴƴini Umar laamike o wimo ya amiral mu'minin o wimo yarli a yahi e nokku marɗo bulle a yahi e leydi tawata bulle no e mayri. Umar wi hiini o wi mo warruɗa honno o wi mi ñori conci anɗi mi haɓɓiti ha moƴƴi mi ngaari moƴƴa mi watti yilaka mi tippata noon o wi mo awa ko ɗum tigi woni kulol Allah terre à terre misal na aya Quran na hadis. Nokku marɗo bulle on ko ɗan wonnan men o aduna mo wonde bulle no heewi tew eno ñowgol goɗɗo ɗa ka waali eno ɗa ɓere eno ɗa debbo o woni min halaɗo eno ɗa jawdi ndi jommum watta yila e muɗum so hino boneji no heewi tew no saki e hoore leydi surtout o zaman mo wonɗen ɗo mo waɗata bone ko woni jofojo ko woni komojo mo aduna o acci o woni aybinteɗo o jale ko ɗen ɗin boneji ɗon ko ɗi woni bulle ɗen mo ɓe e meɗen no kawle ɗo no wuri ka ina na Umar tu yahi e ndir leydi ina fof yiɗen e ndir leydi marɓe bulle ñoragol Umar haɓɓito ko wattugol ila e hoore muɗum heɓɓito tere muɗum ɗen fof warɗa andi fi juuɗe maɗen ɗa commandi ɗengal maɗen ɗa commandi gite maɗen e noppi maɗen e koyɗe maɗen kala ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi e ma hara hiɗa huɓidi ɗum on huɓidagol ɗon ko ɗum woni ñoranne ɗo Umar faandi nde ñoragol haɓɓito ɗan sa yehi nokku ka bulle on ɗa ɓorni jonki jani sa moɓal ɗiɗi ƴettoray bulle keɓde sora e muɗum ɗon ɗo yuwete ɗon idan on moɓitagol ɗon ko ɗum woni commandade tere muɗum ɗen tawa konngol a yaltirtangol sowona a peesingol e sariya Allah on no yaade muɗum a
awoli ngol siada mudum Allah ngawda ma kaso len ngal so kangal da ton itoni ma e bala kin ken ma ko kaso len ngal sa fermi do ngal wonta kala ko fal dawo de tawa an pesa ko fal dawo de kon ma ko fara dawo de kon e sharia Allah ko dum woni o mobi tagol mo kon ko wi don mi subi kam tippa hande kan non ko ya ko folto to bako ko ya eton hebbitora dum non suba ko wona suba ko wada suba kayaha suba mo yada suba mo jododa suba mo natida suba mo yatida dum do yiti ko lalla natija mudum o resultat mudum o dinde mudum ne ko hida wodade ko Allah harmina makko to ngamma ida wakkilade fodde feere maɗa nde ko eko waɗɗe waɗugol ko Allah yamir maɗo idan hara musidɓe tedduɓe kulol Allah ko neɗɗo hani etagol o sifitora ɗum wona cuɗari makko keneyankori ɗum wona cuɗari makko nder yankori ndin kentini ɗon ka nder sabu ka nder ɗon laaɓi o yaasi on alaɓay ɓe waddi ngokkolngol ɗo o yamimo min komi hulowo Allah mi fontata jungo an mo fi warugol ma hay an waɗuɗa ɗum o wimo inni min uridu komi yiɗi komi yeli komi suɓi ɓe yiɗe ɗo wona yiɗangol musidɗo mum ko boni ko si tanani ɗi walike ƴettugol ma tana ɓurɗo fanɗude on ɗiɗi ɗon ko probléme kono ƴettugol ma ɓurɗo fanɗude on na yiɗugol ma bone na an suɓi ko feere ala ma goɗɗo on rewa e ma hara eto hawra e ɓurɗo fanɗude on ɗo a wiyatani kar mo yiɗi bone ndaari mo suɓi bone ɗo ko sabu daɗugol bone ƴettimma on ɗo e yiɗe makko ɗo wona sabu yiɗangol musidɗo makko on ko boni kono tana ɗiɗi waliki ko imma o eɓɓi sifa eɓɓore makko nen ɓe piiri mo Allah windi yo waru e o wara oya ma o kanko o jogo hoore makko o jogo hoore makko e warugol musidɗo makko on aw hay so woni on ɗo wara ɗiɗi ɗon kodi probléme woni ɓe wartinde woni o accu e waru ɗiɗi ɗon ko probléme kono si hewti ɗon ƴettugol ɓurɗo hoyfude on o suɓi ɗum ɗon ko ɗum woni irada on ɗo ko ihtiyar inni min uridu miɗo suɓi miɗo yeli an tabu'a nde ruttodata bi ithmi bakkatu an bi ithmi bakkatu an on bone an on ko fanda e bone on ɗo ko bone warugol mo ngol bakkatu warugol mo ngol na indugol nde wondema awa si o warimo bakkatuji ɗum faggitino fof Allah ƴettadi fawa e warɗo mo la qawaidi sharia on no holli ɗum ɗon waɗata wala taziru wasiratun wisra ohra wonki wo wonki rondatake dongal wonki goo ko faggiti ko faggitiɗa kon bone ko yirmuma an tun jurata ko hay e goto sona taw ko wonɗo sabu ha faggitiɗa wallitiɗo ma wala noon kadi moƴƴireji maɗa ɗi ko am wala taksibu kullu nafsin illa alayha laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat aya je en laaɓi pos en ɗon idan luttasi wona goɗɗum koye ɓeyde ɗo honno ɓeyte ɗo bi ithmi aw ay bi ithmi qatli bakkatu warugol langol ko ɗum woni ko faami ɗo bakkatu makko on wa ithmika e bakkatu maɗa on ko fagbitiɗa kon ko wona ɗum ɗon yani min ko mi suɓi ko an a ruttodu e bakkatu warugol la wondude e bakkatuji maɗi wonduɗa ɗin nami yo mi ƴettu bakkatu warugol ma fatakuna si woni noon a wayi noon fatakuna haray hande kadi ko ala totoɗo min ashabi nar jeyaɗo yimɓe yite hen wa dhalika ɗum ɗon naadede ka yite jazau ko ɗum woni joddi alzalimina yimɓe toñuɓe ɓen ɗon joddi maɓɓe ngol konngol ɗo wa dhalika jazau zalimin no wawi wonde konngol haabilngol kambanaɗo no wawi wonde konngol makko yani timmode konngol makko ngol no wawi wonde ɗum ɗo ko konngol Allah subhanahu wa ta'ala hara haabil ko wi noon ko ha fatakuna min ashabi nnar Allah fillano ɗum ɗo rasul sallam timminira ɗon wa dhalika jazau zalimin sabu wajor golle ɓe ɗino hiɗi wawi wonde
fatawwa'at lahu nafsuhu fatawwa'at lahu netanimo atawa'iya ko neta go dofto jaba netanimo ko fandano netanagol mo ko waɗugol konko o faala ɗon yani wonki makko kin cuɗanimo konko o himmiri waɗugol ɗon netanimo e konko o eɓɓi ɗon notimo e konko o noddiki ɗon honnoni ɗum qatla akhihi warugol musidɗo makko on fa qatalahu o warimo fa asbaha o wonti min alkhasirina jeyaɗo e ɓen yimɓe perduɓe o wonti hande kadi perduɗo jeyaɗo e jama perduɓe ɓen honno o warirnomo honɗum o warirnomo an ɓura noon jantaki sabu fanɗugol ma wasugol himmendi muɗum kono ka riwayat eɓe wi wondema woɓɓe no wi ko warirnomo ko ñanni woɓɓe no wi ko warirnomo ko hayre waɗo tawi mo ɗaani o liɓi heere e hoore makko ɗum ɗo woni sabu makko o maayi mahallu shahidu gonno gondema ɗo o warno tana mo jokkimo sabu ɗum amma kon ɗum o warirnomo ko woni wo hay fino none wargol ngo kadi no ɓuddidina bakkatuji ɗi none wargol ngol no ɓuddidina bakkatuji ɗi kono no fo e muɗum warugol kam wonki e hoore tooñe karna e hoore gonga kamba muɗum on no tiɗi ko jeeya ɗum min kaba'iri dunub ko jeeya ɗum e ko nadata neɗɗo yiite ñande dargal si woni Allah subhanahu wa ta'ala o yafaki ɓay o warimo ko kanko on ɗo wonno attiɗo maayude ɓiɗɗo aɗa e neɗɗanki kanko wonno attiɗo maayude woni ko maayangol o remoni ko warede kanko woni ko atti sertude e wonki kanko haabil hari ɓe annda ko honno goɗɗo waɗete so maayi honno waɗate ka riwayat ɓe wi ɓayi o warimo o ƴettimo o tumbi e goɗɗum o jogi on da honno o waɗata e nder ɗum fa ba'atha allahu immini nuli ghuraban sondu wi'etendu ghurab ɗum sondu taƴƴini ndu wi'e kakawal noodi anduɓe inde go harna ɗum moɓɓe ghurab taƴƴini to kono ndu wiyete almuhim Allah subhanahu wa ta'ala immini sondu wi'etendu ghurab yabhathu ndun sondu ndu ari ndu woni hindu asa fil ardi ka leydi hindu asa hindu irta leydi ndin irtira peɗali mayro hindu asa leydi ndin li yuriyahu fiyo ndu hollumo kanko warɗo musidɗo muɗum on kayfa yuwari ko honno o surrirta honno o wattinirta sawata akhihi e fure musidɗo makko on Allah wi ko fure on sawa maana muɗum haqiqatan ka lowa ko awra yani bonu ngari Allah wi ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa awra wi woni sawa fiyonno ɗum wiyana sawa sabu ko hunde nde wonki yiɗa wi'e neɗɗo mo wonki muɗum woni hisuki o yiɗa yi'ugol awra goɗɗo few o yiɗa kadi awra makko on yi'e few on ɗo woni aslu neɗɗo yani ko hunde bonde ka yi'ugol hunde nde neɗɗo yiɗa yi'ugol nde neɗɗo inñini yi'ugol fure ɗo e wanon fure na ko sina fi hande ɓerde jamma on yoori fure hari goɗɗo susta darde ɗon jaɓata sina aroɓe loota ɓay bewoɓe ara loota fure o jamma o jaɓatano arda kono hande ɓerde jamma on yoori si goɗɗo maayi ɗo rew ɗo no ƴedde téléphone mum on filma mo tira mo photoji publia haysi mo sudda oti sudditemo ɓerde jamma on yoori ɗano ka lasi neɗɗanke o yiɗa yiwgol fure few o woɗoto ndaarugol ɗum no few o konti awra no wayi o awra e makko ko hunde nde wokki makko ɗin yiɗa inñini no hulɓini e makko yoki yiwu ko woni aslu neɗɗo on ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala addi o taaɓi
ka bisa argol do sondu dum kadi Allah subhanahu wa ta'ala yuti en dum ko none sondu dum ko hondu kono honno tafasil ki mudum der ton isa jantanake kono ka riwayat israiliya be wi wondema woɓe no wi ko ɗiɗi arma Allah immi wuraɓe ɗiɗi ɗi ari ha yon neɗɗo ka won ɗon ɓipiiri hakkude majji ha nduya wari nduya ndu asi ɗon ndu iri ɗon ɗimmo mayru on ndu irbitilindi kadi ndu suddi goɗɗo konngol no woola woɓe no wi wuraɓe on ndu andu tawi wondu hino maayi ndu asi ndu wattini ndu bal woɓɓe wi wurabon ar woni asgol lendi sudda fure moya wari ɗiɗo konngol tati no hino wola ko wonno wono e ɗiɗo tati sondu ɗum hollimo wonno o wattinitta fure musidɗo makko no wondiri woɓe ɗi alani ɗiɗo tati en jantike toujours wondema akhbar israiliya o kala ko ta sharia meɗen on yedda en yeddata wota sharia on hino yeddi en yedde wota sharia on no terti ɗo wolali fimu en tertoto ɗon en ñawata gonga en ñawata fenande hoore muɗum no dagani en ka fillone naɗo maki haddithu an bani israil wala haraj fille e bani israil ella ala du sondu ɗon ɗone ndu waɗi ɗum ɗon qala kanko neɗɗo warɗo musidɗo makko o wi ya waylata e bone an ni seɗen fuɗɗike arde ɓe wi mo itti mone o walida e ni seɗe o wari musidɗo makko on imo andi kanko kadi ko ɗon o fokkiti hay honno o warratamo o anda o wi e bone an eppami bonni eppatana waliki habbi kelam o wi ajaztu e tode mi ronku an akuna nde mi latoto mithla hada alghurabi sifa ndu sonduɗo ndu ghurabu ɗo fa uwariya mi wattina sawata akhi fure musidɗo am o fa asbaha o wonti min annadimin jeeyaɗo e ɓen ni suɓe o wonti jeeyaɗo e ɓen ni suɓe min ajli dalika woɓɓe wi ngol konngol ɗo no yowodiri e ɓaawol ngol fa asbaha min annadimina min ajli dalika o wonti jeeyaɗo e ɓen ni suɓe sabu ɗum ɗon sabu warugol mo musidɗo makko on woɓɓe wi konngol ngol ko landi ko min annadimin min ajli dalika ko yowodi ɗum e ko woni arde yeeso ɗum ɗon wona min ajli dalika ko sabu ɗum ɗon warugol ngol qabil musidɗo muɗum on habil katabna men windi men ñaawi men farli ala bani israil e hoore ɓiɓɓe yaquba ɓen ara israil ko inde yaqub alayhissalam banu israil ko ɓiɓɓe makko ɓen allah wi ko sabu warugol oɗa musidɗo mum o min ñaawi e hoore maɓɓe min farli e maɓɓe min windi e hoore maɓɓe annahu wondema man qatala nafsan kala wo on warɗo wonki bi gayri nafsin hara wona sabu wonki ko alda e wargol mo wonki goo aw fasadin ma o wari wonki hara wona sabu bonnere fil ardi ka leydi woni ko ki wonki ɗon faggiti ko dagini warugolki faka annama haray hino wa'i qatala nnasa wasi o wari yimɓe ɓen jami'an ɓe fab wa man ahyaha kala wo on wulnuɗo ki kadi kañum wonki kin faka annama haray hino wa'i ahya nnasa wasi o wurni yimɓe ɓen jami'an ɓe fof ñawore allah e hoore banu israil nde ɗon o wonafi maɓɓe kamɓe tun hay enen maɓɓe en hawta ɗum ɗo konɗuɗi karankoɓɓen no ari ɗi buyi honno ɗum ɗo wonirta mo waɗi wonki harawna e hoore gonga himo wawi o warɗo wonkiji ɗin fof mo wurniki kadi himo wawi mo wurnuɗo wonkiji ɗin fof konɗuɗi buyi no ari e muɗum kono ko raɓɓiɗi kon wiyede mo himo wayi o warɗo wonkiji ɗin fof ko sabu o dagi ni warugol wonki o holli wondema ɗum yo ware yo ki yeeme yo ki tilfe
ɗoni kala daginɗo wargol ittugol hoore hara yo andu himo wayi wa daginɗo wargol wonkiji ɗi fof ma wonki fof ko goto ka daginɗa ɗon kiiɗo hiɗa dagini ɗon kiiɗa a dagini ɗon kiito fof ko goto si wonile kadi a wurnuki honno ni wurnugolki ko accugolki ki wuura a wawata wurnude walla woni ko wurnata kono noon hiɗa wallito wuura hiɗa acca kadi ka wuuri ɗon kala haɗitiɗo e wargol wonki harmini ɗum haɗi ɗum walliti wonki no ki wuurira woni ko ñawdugolki woni ko ñammingolki waɗay kala yiwɗo ɗe golle makko ɗon humpitiɗo ɗe gemmaymo kadi e muɗum ay ko ni woniri nayinugol ko ondema sa waɗi wonki allah fawete bakka to warɗo yimɓe ɓe fuu wona ɗum haray ko wondema a wayi wa daginɗo warugol wonkiji ɗi fuu hande kadi ibne atiya rahimahullah mo waddi konngol labangol e o nandingol ɗo o wi o nandingol ɗo hino yahi e bangeji no jeeya e muɗum ka wartagol o tigi sa wari wonki wooti a wartaka sabu makki sa wari wonkiji sappo ma temedere a wartaka sabu maɓɓe nandi wonki wooti kin jonnama ñawore wonkiji temedere ma wuruga nandi ka handugol maɗa e naadede yite ñande dargal so ni allah yafakima sabu wonki wooti hiɗanade yite ñande dargal sabu sappo ma temedere ma wulure ma wonkiji ɗi fof kadi anadete yite gen so ni allah subahana taala o yafakima ɗo kadi nandi wonki wooti kin wayi wa wonkiji ɗi fof o wi bange tatamo o kaka qisas ka wartagol ma ka yottagol sa waɗi wonki a waɗi wonki wooti e sa waɗi wonkiji sappo ko gotum ka wartagol ma sa waɗi goto a wartateɗo sa waɗi sappo ma temedere ko a wartateɗo mo addi ɗum ɗo fi ɓannangol ma ka famingol ma yewtande hinde labar nandingol ngol no selli eɗen bange ɗon kono noon salaf en sahaba ɓen e arɗo ɓawa maɓɓe ɓen ko o nandingol arano ɗa yaruɗe ɓe yaari ko wondema kala on daginɗo warugol wonki haray himo waɗi wa daginɗo warugol wonkiji ɗi fof sabu ko o daginri kon e kiiɗo e hoore tooñe so heɓi feere dagingol telenɗa kadi o waɗay so heɓi feere telenɗa o waɗay so heɓi feere e jama fof o waɗay kala kadi on hañitiɗo harminɗo warugol wonki o walliti no wonki hisira no wuurira on no kadi no wayi wa wurunɗo wonkiji ɗi fof sabu ko waɗinimo kon ɗo si yaniɗa kadi o waɗay si yani telento o waɗay si yani e jama o fof o waɗay salafen ko ni yaari ibne abiya ɓeydi ngol gongol ɗa ɗi lutodira soni gongo ɗi lutodirali e ƴette fof hawtidire wi aya o mofti ɗum no fof idan aya o no mofti o noon e nandingol ɗo fof walaqad ja'atuhum gomɗi ariɓe rusuluna nulaɓe amen ɓen ɗum ko banu israil bil bayyinati wondude e ɓanganduyeji ɗin dalilji feeñuɗi laaɓuɗi laɓɓinɗi feŋŋinɗi sharia allah on yonuɗi ko neɗɗo gomɗinira sabu muɗum nulaɓe amen ɓen allah wi ɓen ɓe ardaniɓe e ɗin dalilji summa refti inna kathiran tabitino ko ɗuuɗi kon minhum e maɓɓe bada dhalika ɓaawo ɗum ɓaawo argol ɓe nulaɓe fil ardi ka leydi la musrifuna wallahi ko ɓe fantinɓe yawtuɓe keerol feƴƴintinɓe yeddi allah ha ndaari ka yeddaki o kadi yeddiri allah salagol waɗugol ko allah yamiri kon yeddiri allah jumpugol ko allah haɗi kon allah ko ni sifori ɓe o wi ko ɓuuri kon e maɓɓe ko ni wayi ko ɓe fantinɓe ko ɓe feƴƴintinɓe ko ɓe yawtuɓe keerol innama jazau alladina tabiti wondema ko woni joddi ɓen yuharibuna allaha ɓe hino haɓa allah wa rasulahu e ɗulaɓe makko on wa yas'auna hiɓe yawno hiɓe tinno fil ardi ka leydi fasadan bonnere yani hiɓe tinnora waɗugo ko boni ka leydi hiɓe soobini e ɗum hiɓe wakkili honno woni joddi maɓɓe ni an yuqattalu ko nde ɓe warete aw yusallabu ma ɓe pette assal ko
ko fempugol o tigi e leggal ma e maadi aw tuqatta ko Allah honon haɓugol Allah a wata haɓude Allah haɓugol Allah ko yeddugol ko ɗum ɗo woni haɓugol maɗa Allah yeddugol mo yeddiramo salagol waɗugol ko yamiri ɗon ma yeddiramo jumpugol ko haɗi ɗon woɓɓe wi yuharibuna Allah ay yuharibuna ibadallah iɓe haɓa jiyaɓe Allah ɓen fil haqiqa haɓugol Allah ɗo ko yeddugol Allah noon wawata no fanɗi ka ɗum wonata hara a lorrani jiyaɓe Allah ɓen maana on no selli kono ka qawaid ɓe wiye konngol hisugol ngol yani maana hisuɗo on e konngol somagol hino selli ɓuri maana wonduɗo on e konngol somagol القول بالإضمار القول بعدم الإضمار مقدم على القول بالإضمار يعني سميدو يحاربون الله بمعنى يحاربون عباد الله إن سومي لتون كونغول عباد جنو بين واوي سلودة هرا إن سومالي هرا أصلهم ونايو سومي أصلهم سيكونغول ولاما هرا معنى مقولون نوهاني تيمودة إندير إيه كونغول والي نراكو wondeno ara hara timmata mago ɗum sona aada haala kan hollay ɗum ɗon so woni ɗum ɗo yani haray koye goɗɗum soome wano ka wiirɗen ɗano nane bi ithmi qatli sabu ɗum sellata yo woni ko bakkatuji makko ɗi o wondi ɗin o yaronnoto ka tawi ɗo ɗum no sellata haray ɗon ko ma adden idmaron wiyen bi ithmi qatli amma noon ɗo hino sella firugol hara en somali ko ɗum waɗi golko ngol ɗon en bugotako ngol few ɓayna harmo ngol kono noon ko jicci kon ko angal gollitirgol ngol on wiyen yuharibuna allaha hiɓe haɓa Allah sabu salagol waɗugol ko Allah yamiri kon ɗum ko haɓugol Allah noon jumpugol ko Allah salagol waɗugol ko Allah yamiri kon ɗum ko haɓugol Allah jumpugol ma kadi ko Allah hari kon ɗum ko haɓugol Allah wa rasulahu e nulaaɗo makko haɓugol nulaaɗo on ɗum ɗon hino feeñi salagol gonɗingol ɗum ko haɓugol mo on salagol jokkugol sunna makko on haysina gomɗini ɗum kadi ko haɓugol mo noon sabu a jiiɓa e woni a tunne woni dina makko kan watte noon haɓirgol mo ɓanndu ɗum juuɗe ɗen kaafa e ko nantata e muɗum haɓugol kadi ɓengure makko nden ɗum ko haɓugol mo noon haɓugol sahabaɓe makko ɓen ɗum ko haɓugol mo noon bal haɓugol kala gomɗinɗo ɗum ko haɓugol nulaaɗo sa sallam taman hara koye hoore tooñe aray ɗum ko haɓugol nulaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wa yas'awna allah wiɓe wona hiɓe waɗa e leydi ndin e hoore tinnaare e fasadan bone ɗo o toɓɗaki noon e bone o holli wondema boneji ɗin fof hino naati nder toon boneji ɗin fof no naati nder toon won noon joddi maɓɓe ɗin won woni koɓe hana waɗede o wi an yuqattalu ko nde ɓe warete warugol ɓe ngol ɗo o waɗi kalima on bina ene lil mubalaga o sattinimo wono wiide an yaqtulu afan an yuqtalu nde ɓe warete kono wi an yuqattalu yani nde ɓe wartidirte ɗo taktil on ko wiigol wondema ko ɓe ɗuɗi yo ko fof yo ɓe ware yani ɗuɗɗingol warugol ngol no wona kadi tiiɗingol noon e warugol ngol ala hasab no wotigi wariri noon mathalan mo wari henndi ke rew goɗɗo wari mo haggani taƴimo kumte on si henndama na yo wari tun koyo ware o taƴe agal ce koyo waɗi sifa ko waɗi kon andi ɗon ko no woni warugol e taƴugol ɗum ko taktil wiyete ma mo henndi ke rew goɗɗo ƴettilaɗi tufimo cukunnike mo haa o maayi ɗum no serti argol tun fella mo mathalan o lettimo e nder warugol mo ngol o nandinimo o jiiɓimo on ɗon mo waɗi ɗum so henndama na warede tun ko ma kanka ɗo jiiɓe o lette sifa ko waɗi kon on tigi aljazau min jinsil amal ko ɗum aya o woni ko faandi idan an yuqattalu wonde ɓe warete warugol ngol
wona ko ɗuuɗi e maɓɓe wona ko tiiɗi e maɓɓe ala hasabe alhaali maɓɓe o aw yusallabu ma ɗum allah wi ɓe pette pettugol ɓe ngol kono wirɗen noon fempugol o tii leggal wengal ngal tonangal dow gam fiyo jama fo yi'umo gogo ɗum hino wawa ɗum hino waɗe har himo wuuri o acce ɗon heege e ɗon ka lettamo ɗon ha o maya ɗum hino wonira noon no himo pette kadi ɓaawo o wareede fi hulɓingo jama o yaggina ɓe o waɗi hunde kaari o ware o wenge ka leggal ɗon leggal ngal towne saare nde fof yiya ɗon anda he a handile ko haqiqa wona o noone ɗo fof ko pettugol wiyete ani fempamo allah wi o to qatta ma ɗum taƴe juuɗe maɓɓe ɗen ngo arjulu mum e koye ɗen min khilafen luutidira taƴa ñaamo ngon ka junngo taƴa wondude ɗum ɗon e nanal ngal ka koyngal ma ɗum nano ngon ka junngo e ñaamal ngal ka koyngal ko ɗo woni taƴugol luutidira aw yum fof ma ɗum ɓe riiwe riiwugol ɓe ngol ko raɗagol ɓe yani montugol ɓe lenndi wona hara ɓe yiyataake ko ɗoni riiwugol ɓe min al ardi ka leydi e sabu tippagol waya ɗo ko jama arno ka nuraɗo sallallahu alih w sallam jeeyaɓe e kabila wiyeteɗo Urayna ɓe ari ɓe yinoaɗo ɓen arnatagol dina waɗo maki sadi toyi ɓe naati ka dina ɓe waɗi mo baya mo naatino dina o waɗe noon sa sallam mo baya yani o ahodeno e maɓɓe wonde o sirkanta Allah e o yeddata Allah o yeddata noon sa sallam e o nanayi o jaɓa o ɗofto e hoore ko yiɗi e hoore ko añi ɓe halden ɓe ahodeno sam wa taa ɓe ahodeno noon sa sallam ɓe werna ɓe woni Madina ɗon balɗe ɓe nawni Madina ko nokku mo Allah jarribori nawna hoy souvent sa woni toon mo hara nawni hay so nan wonaji tiiɗude kono dummaji no heɓoy ɗum tiiɗuɗi wondetadi wallinde ɗin alhaaliji no heɓa yahoɓe toon ɓe woni a hoytu waɗugol balɗe feƴƴa a heɓora seeɗa so woni le a ñiiɓi toon a heɓay ɗum tuma wo seeɗa ɓe heɓi e nder ɗum nawnaare fillayeji ɗi ko ɗon ardi riwaya on ko sahihayn imam Bukhari imam Muslim no fotti e fillagol ɓe wulliti noon sa sallam wiɓe yaade e ngayna ko amen on ka sera to ka o aynata toon yaade e makko yaron ɓiraɗan geloɗi ɗin e bawle majji on noon sa sallam tindini ɓen ɗon o wiɓe yaade e ɓoɗo ɗum ko geloɗi zakka ɗin e sadaka ko addeteno kon goɗɗi ɗo e sendede ɗi aynete ɗe citirtaki ni nono marno aynowo ɗin nono makki yaade e makko e wonɗon e makko toon ko wuro toon yaron ɓiraɗan ɗan yaron bawle ɗen inchallah o ndikkay ɓiraɗan ngeloba ko lekki bawle mabba on kadi ko lekki ɓe yahi ɓe waɗi ɗum ɓe yari ɓiraɗan ɓe yari bawle ɓe woni ɗon balɗe ɓe ndikki ɓe ndikki ɓe murti ɓe yalti dina ɓe hendi gaynako on ɓe warimo e fillayeji goo ɓe awi mo gite ɗen ɓe wari ko ɓe awi mo gite ɗen toujours e riwayatu sahih ɗi selli imam Bukhari Muslim no filliɗi ɓe ƴetti e gelonɗi ɓe sonki ɓe hucciti tawi ayno o na kanko tunnu ɗimmo makko on kañum wawi lawade aɗo hendede o yehi Madina o humpiti ɗum nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo itti ɗon ɓattiɓe nogayo wi yahe hendo e ɗon ɓe ɓen yahi ɗaɓɓiti toon ha hendi ɓe fof maɓɓe addiɓe arduɓe ha hewɗiniɓe Madina nulaɗo sa sallam yamiri yo guite maɓɓe ɗen awe ɗe awa ɓe yamiri juuɗɗen e koyeɗen taƴe luutidire ɗum kadi waɗa ɓe taƴi kadi ɓe sunnali yani ɓe sunnali fi kalugol ñiñan ɗam ɓe taƴi ɓe acci ɗon ñiñan yaltu ɓe buga ka désert ka sera to leydi noon ko leydi wulndi jarani no wuli kay ɗe lettere ɓe waɗa ɗon ɓe buga ɗon wona ndiyam wona ñamete ha ɓe maayi
on ɗo wonno lette ko ɓe waɗa on seeɗo aya ɗo tippi kono karam ko ɓe gono wi wondema andi aya on ɗo jantaki fi awgol ɓe gitere ɓeɗa nanduɗan sa sallam awɗo ɓe gitere yaminnoɓe ɗum waɗa tawan woɓɓe wi aya on ko ardi ko felugol nulaɗo wiya nulaɗo a haɗayno e gotele ɗiɗo warugol ɓe ma pettugol ɓe ma taƴugol juɗɗen lutidira kañum e koƴɓen ma ɗum riwugol ɓe kono ko selli kon aya on ko tabintingol golle nulaɗo sallah sallam ko waɗi kon wona ɗum ɗo ñawore irude ko Allah tabitiri alqur'ana on tabitiri golle nulaɗo nden sallallahu alayhi wa sallam amma aw hadi alqur'ana wala fi aw gongol na ɗum noon tum si ɓe taƴino noppi o yaɗi nulaɗo taƴani noppi maɓɓe ni si ɓe taƴino o kolli ni si ɓe wari mo nulaɗo taƴani kolli maɓɓe ni nulaɗo ko awiri ɓe yiɗe ɗen ko isasan yottanagol oya ko ɓe waɗi ko on si ɓe waɗano ɗum nulaɗo attanoɓe ɗum sabu nulaɗo no haɗi jiɓugol fure goɗɗo nandingol si ɓe yahino hare jihadi nulaɗo wiyaynoɓe o tawon nandin yani toon jiiɓu fure goɗɗo so wari goɗɗo ton tufu mo reedu taw seeku mo ɓandu taw taƴu mo teral taw awu mo gite taw taƴu mo noppi ngam haɗayno latuma filu eɓe haɗi noon oɗo sabu ɓe wadde mo ɗum ɗon ɓeɗo ko sabu ɓe waɗi ɗum e mo ɓe waɗi on ɗon no karam koɓɓen no lutodirɗo yabli ɓe ndi joddi ɗo hino senditi e golleji neɗɗo en woodi ko oti waɗata fi o waɗe ɗum ɗo ma ko waɗata fi o waɗe ɗum ɗa ka ɗon no rutti e imam o yani lanɗo no yiiri o yo waru no woɓɓe no wii muran ɗum no accida e lanɗo hoorejo ñaawo o fewjo o mo waɗi hiraba ko murtugol goɗɗo ma jama e yanugol e yimɓe ɓe yana e wokkiji maɓɓe yana e jawle maɓɓe woɓɓe no wi ko ka serari tum siko ɗum waɗi ka sara harayna hiraba wiyete kono ko selli kon hayso ka sare ko hiraba kono ɓe yewtoɓe jemma no jogii pinkani ara bonna bafe yimɓe naata e hoore maɓɓe ɓen ɗum ko hiraba jeeya ɓen no jeeya e wona ɓe wolede ɗo fi muɗum ɓe couperde route ɓe hakkude préfecture ji ɗi hakkude cayren no jogii pinka no dari darna otoje nanga yimɓe jatta ɓe jawle wara e nder muɗum viola rewɓe ɗum ko hiraba e wiyete wona noon kadi si fedde murti e jama julɓe ɓen e heforɗiniɓe masalan ko waɗayno hawariji ko waɗayno ara yana e maɓɓe wara ɗo ɗum fof ko noone e hiraba wiyete si woni ɗum woni yimɓe ɗum feeñi e maɓɓe woɓɓe wi lamɗo on himo accida e suɓagol e ɗiɗo gonno o waɗata ɓe so hendi keɓe yo ndaaru kala ko o taƴƴini ɗum ɗo yagginayi jama o fof accinayi ɓe ɗo yaggina kadi hedditi ɓen o waɗa ɓe ɗum so woni ko warugol ɓe tum so woni ko warugol ɓe petta ɓe so woni ko pettugol ɓe acca ɓe ɗon haa ɓe maaya so woni ko taƴugol juɗɗen wenga ɓe no geddi to wo so woni ko riwugol ɓe ka leydi yo ndaaru kala ko taƴƴini ɗum ɗo haɗay o probléme ɗo accinayi ɓe ɗo yagginayi kadi hedditiɓe ɓen e kala tawnoɗo wonki mum no cuɗande ɗo waɗugol sifade golle ɗo fiyo acci waɗugol ɗum ɗon haray himo accida e muɗum yo waɗu koye moƴƴinayi o woɓɓe no woni ngolkongol ɗo woɓɓe wi ɗum ɗo ko ala hasab golle ɗe neɗɗo no waɗi ɗe si woni o hulɓini o jaɓi jawdi o itti wonki on ɗum koyo tere makko ɗen taƴe o ware o pette koye hawtodiran sabu hawtodiri probléme ji boyi so woni wartu o jaɓi jawdi o jatti on noon si hendama koyo tere makko ɗen taƴe so woni o wartu o wari so hendama koyo ware e so woni o hulɓin tum o warali o jaɓali jawdi so hendama koyo riwe woɓɓe sende wi ɓe lutodiri nder ton seeɗa ɓeytugol kumɗama ɓeytugol kumɗa kono ko raɓɓiɗi kon konngol arandu ɗo ko ɗon ko selli kon ɗum ɗo no accida e ijtihadul imam ko o yii o taƴƴini ko ɗum ɗo moƴƴinta wo hara sere on no accidi mo e waɗɗum ɗon ɗum no ari ka Qur'an Allah wi ko surat Muhammad fa imma mannan ba'du wa imma fida'an
Allah wi soni a wawi heferaɓe a hendi keɓe ina suɓindina muññegol ɓe accitaɓe ma ɗum ittinaɓe bal ayon no ɓuri ɗon annitinen ayon ɗo aɗu ɗum ɗon ayon no ɓuri ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala o suɓini nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam a hunji ɓe fof ɗo ande juulide ɗo teddugale maɓɓe ndo ko infraction molga ɗon Allah wi fa ida laqitum alladina kafaru fa darba riqabi hatta ida adkhaltumuhum fashuddu alwathaq fa imma manna ba'du wa imma fida'an hatta tara alharba awzaraha o wi son hendi on hawri heferaɓe haren tappugol daɗɗen yani ko wargol ɓe ha soni on wawi ɓe haɓɓonɓe kadi ha yora kenɓe hendi ɗon ɓe ɓe wona heƴe kaɓɓol ɓe wona e juuɗe moɗon ɓe jebbi ɗo si ɗum ɗo woni Allah wi ɗon suɓina accutugol ɓe muñoɓe ma ɗum ittingol ɓe sotto idan ko sifa ɗum ɗon kadi ɗo ni e no accida e almami on e fewjol mo lamɗo on yo woɗ koyi nafa e woɓɓe sen ari ɗo ka riwugol ɓe ɗo kadi ɓe lutodiri ko honno ɓe riwirte woɓɓe no wi riwugol mogol ko fanda ko ɗaɓɓutugol mo ha ñande hendi mo wo ma ha o doga o yaltalimi yani ko oblige gol mo doggol yaltama o hende woɓɓe naddegol ko ngol ɗo woɓɓe no wi riwugol mogol ko wigol mo haray yaltu kaliji amen ɗo na ɗani ɗo ko ñawgol e hoore makko yo yaltu andi no setti da ko ɗaɓɓitaɗo mo andi mo ɗaɓɓitede so hendama ko o waɗeteɗo warede ma pettede ma tere muɗum taƴe e nder ɗum o heɓi feere no doggira o yalta o yalta yani ko naɓugol mo e doggol yalta ma o hende ko ɓurani mo ɗo wo ɗo ko konngol ɗimmolngol ko wonde makko yo ñaawe makko yo yaltu ara min jonnima balɗe ɗiɗi e nder leydi yaltu e leydi woɓɓe wi ko ɗo woni riwugol mo ngol no warateno woɓɓe wi ko sokkugol mo woɓɓe wi ko sokkugol mo e nder ɓe wonɓe fi sokkugol mo woɓɓe wi ko naɓe leydi go sokke sabu ɗum ɗon no setti est ce que leydi makko soka mo ƴettama ɗo naɓama Sénégal masalan sokama toon no setti est ce que o maison central ɗo o naɓa ɗo ɓeygu makko hiiro toon o ɓen makko yahay musida makko ngal juulo toon o neldaymo kono siko ha to ɗo goɗɗo yewto neldamo de haray juuti ko ko yidata e maɓɓe ɗo balɗe tati ma balɗe nayi ɓe ma yontere ɓe i seron saria on ka kasa toon e ɗum ɗon no muññintinamo no hoyfinanamo sattende amma so naɓama to sokama hay goto yiyata yimɓe makko ko yiyata o ko jonnoɓe ɓe yiyata koɓe ñamata kon o yiyatade makko hay goto ɗum ɗon ɓeydanaymo wahsa on ɓeydanaymo lettere ila woɓɓe wi koyo naɓe yaasi leydi ko sokoye ɗon haɗa o riwama ka leydi woɓɓe wi koyo soke tun hande kadi ko soka o ala kulli ɗum ɗo kadi kono wiruɗen noon almami on no accida e muɗum ko tawi moƴƴina e wo koyo waɗu ɗum ɗon Allah ko wi koyo riwe no o riwira o yani no o ittira e hoore lendin e gite yimɓe ɓen ka o wawata lorrude no ɗum ɗo warra o haray e saria ino jaɓi dhalika ɗum ɗo o dhalika ɗo no waywa dhalika alkitabu la rayba fi dhalika o ɗo bimana hada ay nde ñawore ɗo koko Allah ñaami ɗo lahum wonande ɓe kamɓe ñawaɓe hoore muɓen khizyun ko koyeran ko jasere fi duniya ka aduna ɗo ko Allah ñaawiri ɗum ɗo hoore maɓɓe ko fiyo ɗum ɗo wonan ɓe jasere ka aduna ɗo lette aduna ɗen tawa wala hum mino wodani ɓe kadi fil akhirati ka dargal adabum lette adimum mawɗe no wodani ɓe ka dargal adabum lette adimum mawɗe ɗum ko lette yiti ko Allah eɓɓani ton kon yettuɓe mo ɓen maayi tubali rutti ko ɗum waɗi so ittintini e ɓen ɗon o wi illa alladina tabu si wona ɓen tuubuɓe min qabli an taqdiru alayhim ko atti on hattande e hoore maɓɓe yani ko atti on hendade ɓe on wawude ɓe heƴa e juuɗe kala mo Allah faabi tuubi ko atti o hendede Allah faalamu haray hande anna allaha wondema Allah gafurun ko yafotoɗo rahimun ko yurmeteɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko janti bakkatojo janti lette muɗum o noddete ya tuubu o nodde ya ɓowru ɗum wota eto mayde hendo ma e ɗum ɗon ko ɗum waɗi o jantoto ki safi tuubuye on ɗon e fi yummede makko nden
e yarlu e makko o wi haray ande wonde ma Allah ko yafotoɗo o yafotoɓe sabu koɓe tuubi kon rahimun ko o yurmeteɗo o yurminireɓe fewnugol ɓe sabu tuubuɓe maɓɓe on o yurminira on onon kadi e accingol on bone ɗon sabu arsikugolɓe on tuubuɓe ɗon woɓɓe no wi ɗo nde ittintinande ɗo yamli ko fi tawnoɗo ko kefero murti waɗi ɗe golle ɗo non tuubinati islam ka haysi ko e julɓe ɓen heɓi waɗuɓe ɗum ɗo taban siko kefero o no fottana Allah yafoto alislam e jubbuma qablahu ka julɗo on woɓɓe wi si woni ko kanko tawaka ɗo aya on ko fi heferaɓe woni ko ari won noon so woni kefere o yafete julɗo ɓuri handude yafete Allah subhanahu wa ta'ala o yafoto few hayso ko julɗo o murti waɗi ɗum ɗo e hoore woɓɓe no wi imam géré ɗum ɗon moƴƴitina hakkude jama waɗa réconciliation si sifa ɗum ɗon ari yanude kanko ɓen ɗon no janti haalaji o aya feƴƴuɗo ɗo gila ka waru hoore gila ka darsu men o fuɗɗi ɗon hannde ko fi bone jona e wolede ittugol wonki e jaɓɓugol jawle e hulɓingol yimɓe bonnugol fi gurdam maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala on janti bigi jo o noddi dañi e kuulol Allah fi yo en accir ɗum ɗon sabu ko ɗum ɗon woni ko wonata sabu ha ko tawassul ko tawata e wona golle ma wona inɗe Allah e sifaji Allah hay ɗum ɗon hana a waɗita tawassul jahum laaɓo barkin laaɓo teddungal maɓɓe hay hunde ko waɗita tawassul yani ko ɓattorta Allah waɗa laawol hewtugol Allah ko inde makko ɗen e yani sollitugol to weni l'islam neɗɗanke on ko ɗum woni aljihadu fi sabilillah o wi wa jahidu fi sabilihi haɓon tinno ɗon e fi laawol makko ngol yani haɓon ayɓe makko ɓen e fi ñiɓugol diina makko kan la'allakum bela jo on tuflihu wakkilo waɗa dewe ɗen ɓattora ɗum Allah tinno e fi diina makko kan fewno ka jihade ala ɗo ni o zaman ɗo jihade ɗin wona e wonki maɗa kin hoɓugol ki hiwaki renaki aynaki jihade ɗi wona e jikkuji maɗa ɗin jikkinoɗa jikkuji l'islam ɗin sallallahu alafia fa ida laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna aljannata tahta dhilali suyuf ɗuma kita on yelo hawrugol e gaña ani ta yelo fallugol e gaña ma fi piiro ko kelɗuɗa o ko holiɗa hoore ma o ko holiɗa sabuji ma o ta yelo ani ɓanndidirin mi ka faka ka waɗa e ɗowdi aljanna on no ka ley ɗowdi ɗon yani ko wigol ma wonde ɗum kaka heɓata aljanna très rapidement wakkilu tu laɓɓinana Allah si a maayi ko aljanna biidnillahi taala o wi inna alladina kafaru ɓaawo o jantagol joddi gomniɓe ɓe mo wi ɓen ɗon ko malore hoore leydi ndin e jawtu hoore mayre nder mayre kala ko woni mayre ɗum ɗon sifa muɗum kadi watte ɗon wa muɗum o ɓeydane Allah wi liyaftadu bihi fiyoɓe sottor ɗum min adabi yawm alqiyama e lette ɗen ñalande dargal e lette ñalande dargal ɗen ma to ubbila min ɗum jaɓantake ɓe kefe o mara ko sottora ñande dargal o mara ɗiɗi e tati wodere petto mara yiite jahannama ngen kadi ko lutto o toon waliyadu billah kefe o ko ɗum ɗon toon lawol ko ɗum ɗen ñande ko wiyete ko uhsuru alladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim koye ɓe immine tumɓe moɓe Allah wiya ko golle ɓe ɗon lawol ngol haka yiite wa yawma taqumu saatu adkhilu ahla fir'auna ashadda al-adab ñande darngal ngal dari yimɓe fir'auna ɓen Allah wiya nadeɓe ko ɓuri sattude e lette ɗe e jangi ngo ko ɓe wiyaneɓe yaha hoore maɓɓe udkhulu ala fir'auna yaya yimɓe fir'auna eno werde moɗon nden ɗa ko ɓuri sattude e lette ɗe kefere o alano kelli nokku gotu idan Allah wi jaɓantake ɓe o aya ɗo ko fanɗi o himo fillita ka Qur'an ko fanɗi kon fof laabi nayyi himo ari suratu ali imran Allah wi inna alladina kafaru wa matu wahum kuffaru falan yuqbala min ahadihim mil'u al-ard dhahaban wala yuftada ɓe heeforɗin ɓe yetti ɓe maayi ko ɓe heeferaɓe o wi jaɓantake ɓe alladina zalamu ma fi l-ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bihi min su'i al-'adhabi yawm al-qiyamah o wi hara wodano e ɓen tooñuɓe toñirɓe Allah toñiri hoore muɗum yeddugol Allah e sirkangol Allah donc fi kefe on wona e wolede Allah wi hunde ko ɗum
si Allah yo ton be heddoyto wala hum no wonani be e hore hedde ko ton adabun lette muqimun nyibude lette duumide lette de anda tajindirede lette de anda hoyfinede Allah wi la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun be tajindirano take lette den kambe kan lette ton ko be famine ina mede kan woni nana hen golli tilgo no rewgol mo de wal gal o jabanta hen o yafo hen bakkatu jimene munade ka janna watlu alayhim ba'atha Allah immini neli ghuraban sondu yetel ghurab yabhathu lumhinu asafi al-ardi kalidi liyuriyahu fi yulhulmu kayfa yuwari on wattinirta sawata akhihi fure musika makon qala wihi ya waylata e bonayam a'ajaztu emi wonkuto bil bayyinati wondude dalil ji feñu di labori thumma rafti inna kathiran tabtinu qudulikum minhum mabbe ba'da dhalika ba'dhum fil ardi kalidi la musrifuna وفانتين به